Inandi tamang di tanang di Espiritu habitual. Y gracia a tu Tuhan Yesus Kristus tutokong, omiko ginaban di kinoingan, omiko pisan di Espiritu habitual, biyampay no Dios sabiabi. Topinay nabi, kano magundudo son nabi tutoko, omko popoton na do di tutoko sondi, to mamalamay di katapatan tahon lati tobitwa. Magunzo, doi di kinoingan tabakas, doi Dios oi topinay nabi, nabus kozo, hipupo saban nabiku, omibos nabiku, hinurui noi mangku, ominurui akun nakazan tomimang, mazadot hasakku, Mazado da hasatku takazakuzo. Nopogi. Yobitua ringos hanghang. Sabiabi tasap unsangtin nabi. Dios topinay nabi. Dos mambayan montok togo. Doi Tuhan kinungan totoko. Kikusyanan noda doi totoko ikinungan tabakas. Momuhundo doson nabi totoko. Ombagabin totoko doi poston selajul. Tuhan ko siya'y naino. Kristus ko siya'y naino. Tuhan ko siya'y naino. Kubong tugan do'y di kinungan iti takapaskozo. Ombiga basanay tuhun namin nakapasi. O Ginoo tanan, mga sosikoya, tulong ko ang pinasikoya. Mama sikoya, pangku sikoya, anak sikoya, do kopong dong kodo wadan, nabi wonto korong Tuhan takazo. Tuhan kinonya, raja ko'y syuga'y kinonya, Ama tabakas. Tuhan Yesus Kristus anak kantoy sohon. Tuhan kinungan ombadi kinunga anak kita mo. Kung hidup ko dito so nagigipo mo kunan. O siya na'y do'i dagan. Kung hidup ko dito so nabigit ko mogunan, Hoy mo sambayang za. Pinohika ko do iti abanan ditama, O siya na'y do'i dagan. Ano hihiso tobitwa, Isisano hituan, Isisano hitakabas oso Jesus Kristus,
Pai di Spiritu Tua, iti kobon Tuhan di inungan itama. Kano sumambayang, Tuhun nabindu umansikon noda sohi hinait oy kinoingan, ikopunuan binohok, noim bagban do sunduban, mo oy do, umundos do bay no iti kopongtugan, no koton duhi do kinot do dizan dagay do tanak, kompizon. Puingan tat zikoy noda, in kansanan dahansan do iti, kapangandasan ditadaw do kutungagan, Mazat Tuhan Yesus Kristus nanangnu imamma masih umum tambian pai diau iti kopi santi spirito bitua kinengan montok sohi hinait aiso kepupuson. Pambasan manta di koiman ngawi di apostol ngawi. Minokianu ipadri tagazo do katahangan manta di apostol ngawi. Nodwan kozohai dagay izyazu ka di sido do minibos do au popo iya do idngan diti om nunui oniman diozu. Nopanu diozu do kepengyaan diozu o Jerusalem om miagako pepetondos kau kozo doi dagai do kinapatazon do tuhun diti. Simbano ipita om ya apostol ngavi. Mositi do imozon pahait ikinoingan do paguhui do imozon o tuhun ngavi. Ino kinoingan ditakiyaki ngavi do tokow o pinapatungag di Jesus nga izyozuno o minamatay di sido miyampay do pinaggivis Diyozu do idkazo. Miyampay di hongon vanan di sido sondi tinungag di kinoingan isido do dumadi do huguan o mononobus do manak do katangaban om kepohyangan do doso ngavi, maza di sido, kuma doi di Israel. Izikoino isasi ngavi do savia viditi, izikoi om espiritu tobitua ipinatak di kinaingan, doi di sontop mimozo di sido. Pinosow kozo dioho i apostol ngavi, da au mobos idngan di Jesus om paidwo no izyoho. Om ingkano do tongkizad no izyoho do mantad dumbangan di Sanhedrin uminun sikaw do nakanu do kapantangan do kaundasan do kososongyan sabab no dingan. Ibos di Tuhan.
pusoon ko'y isyawoy Tuhan, natampa si Zoriyaw, Pauno pinotumboso. Isangod ko nga vida munsiko, doit kinahan ko. Oy Tuhan, natungag namantad po'y patay, ikaruduho ko. Pinatonduhi so diyaw doit ko posisyon, manta di sumahom nga vi doit hobong. Hoso nodo, hoso ngavi, kapasaan doy di Tuhan, isyozu iguminabo di sido. Ponong ko tahon no doy ngan tabitua di sido, olu ay do oy du oko hodong daw. Pavusyan no po daw nga sumulumul, ontok daw nga sadap kiba dalamaw nga vi, ngamikot akong sikaan, numamot do sumang tudan. Kinangawi Tuhan ang nasiyanan, minikot ituhan naman nakaday dogo, mantok na po dogo, nga binahil nudo sa sawa ko iyadan ko. Oy Tuhan, kinoyngan ko, monong katawon so idyaw, doso mul-umol. Hoson ko isyaw, oy Tuhan, nakampas Pambasan, mantadibuk no kapointahangan. Id pinakikita ko, izo, ijon. Nokongaw donoykot ginumu datasab na timong, painhiput ditikon laja. Om di suang tahun ngavi, om di mohoyngon ngavi. Ingopod ngoybu, koopod ngoybu izyoho, om ni buwan po bago. Songgi gizak do. Ino po tanak kambing biri-biri, ipinahubok, nga kasudong doonwan do kuasa, pinuavangan ngavi, kabahan, vinakas, kapantangan, kabantugan, om kazan. Tadi ko ngaw kuno, o savyavi, isang himpasi idvinangun, savyavi, imogigizon idtangus, omid soybaw datana, omid sahom tana, omid suang dat, sanghad-had do. Doy di sanguhun, ipoindikaw itikon laja, doy di tanak kambing biri-biri. Savyavi no da okazan, kapantangan, kabantugan, kuasa, do aiso kapupuson. Amen.
Om pobos no iapat suang tahun do. Amen. Om hob no imohoingon ngavi do suminimba. Ibos di Tuhan. Oi Tuhan Yesus, olot yoi bukto mobitua doi dagai, dodi sogi nabong abidagai, no umapuit suang dagai, no masuk komo bosto idagai. Tuhan miampai Dios. Pambasan mantak di abal tabasti to bitua sino at John. Intahang no bago Jesus doi timo kikian nabi doi ho itisan do tat Tiberias omingka ido nantakan do ti timong zo Simon Peter i Thomas punganan doi tabet i Nathanael mantak kanat it Galili i tanak kusay nabi di Zebedi omdubo podi mokikian nabi disido pobos noy Simon Peter do bugat zodo moingtos simbanot izyo hodo tumanot zikoy diaw pamanaon do izyo ho to huminabos sakay nodi padaw na aiso do nano diho do sodopti anabaw no di poing kakat Jesus do doy ho it tisan ditat sundung ima to aw inoyhan di mokikian nabi doy Jesus di hat noy Jesus do kiba ido nano Dios oy kinobangan nabi ko simban no po izyo hodo aiso pobos no istido do nakato ino pukot do dunia it sampaping dino padaw kiba maidota no Dios nadi takato no diho ipukot noy konno kinumu dosada do aw di izoho kanon no do monimda di bisay no di makikiya ko kinaban di Jesus Peter do Tuhan iho kongo no po Simon Peter isamak pabuhagas do ontok di ibos do Tuhan iho na pitakono disido kuihip daw tuun no doit baik ingisan no dido poin sakay di padaw imokikian na bisubay to boing gazat di pukot di sada kiba no tati do atus ila izoho do mantak di tanah kotindan no po izoho na kokiton no diho do kiba do loti do toiho di tapuy do alang biyampay do pipio usada do poing hugo di pobos noy Jesus do obito doiti o pipio dino sada do kopubukot Dios
Sakay no di padaw i Simon Peter, gazato, no disido do pinopoin isan ipukot, no puno do sada tangagazo, atus himo nopot, tuhu ginumu, sundong ima do ingka ginumu, di naawi nabantak di pukot. Pobos no Jesus doit diohodo, kano makan. Aiso tongosong uhun di mokikian nabi do, nakatama do minoot do, isay ko. Nokoihon no izoho, doit tuhuan it dadihang no Jesus kumina, doi poguho, ono inloti, patako no doi tioho inkan nogi isido, do mimimang di sada. Itino kumoin tohun no di, do minimtahang i Jesus sondi, doi ti mokikian nabi, do mantak di utungak isido, mantak di nangapatay. Kopongod po do, binagkan bisay no di Jesus i Simon Peter do, oy Simon tanak kusay di John, guminabo ko nakudogo, do hobi mantak di hiya subay nabi. Simbano isido do, oy Tuhan, koiho ko do guminabo zodiaw. Pobos no Jesus doit disido do, sumadondo tanak kambing birbiri kud nabi. Pobos no bago isido, doit disido do kumoin dubo do. Oy Simon tanak kusay di John, guminabaw ko nakudogo. Simba no isido do, oy Tuhan, koiho ko do kuminabaw zodiaw. Pobos no Jesus doit disido do, tamangay no kambing birbiri ko nabi. Nadibisay no bago disido, isido do kumoin tohudo. Oy Simon, tanakusay di John, kuminabaw ko nakudogo. No susubazan i Peter, dominuot isido, do kumoin tohudo. Guminabo ko nakudogo. Simba no isido do, oy Tuhan, koiho ko do sabiabi, koiho ko do guminabo zodiaw. Pobos no Jesus doit disido do, sumadod no kambing birbiri ko nabi. Poihon ko izyaw do, toto topot no gozo, do ontok no po di, umuhog ko po. Naso sondi, kodo minanan dakos, minamanaw do nombo, ikinaangan nu. Na ohoing ko po, pahanaton nu may inohongon nu. Kiba isbay do, manakos diyaw, do takos. Mogobit diyaw do itim ukon ko, kang angan nu do ngoy. Itbos nabi titi, no do pinopohoy isido, do ingko unula, do kapatazon di Peter, kapanak do kapungtugan do iti kinoingan. Kapungon po'y pobos no isido do tanot dogo. Iabal tabasi di Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus, dalam kehidupan kita terdapat banyak situasi menguatkan yang sukar dalam kemampuan kita. Itulah sebabnya kita sering mudah kecewa dengan situasi hati yang sukar. Walau bagaimanapun, dalam saat-saat sukar, jika seseorang datang kepada kita dan memberi nasihat,
bantuan, dan keselesaan nampaknya tugas sekarang yang tidak diselesaikan dengan baik menjadi lebih mudah. Sebagai orang yang beriman, berapa kerapkah kita berpaling kepada Yesus untuk mendapatkan bantuan, terutamanya pada saat-saat memerlukan rohani. Kita mudah kecewa apabila kita mempunyai batasan rohani dan kita tidak meminta pertolongan Yesus. Kita menyelesaikan segala-galanya dengan kebolehan kita. Dan kita menyatakan kasih kita kepada Yesus Kristus hanya apabila Dia menolong kita. Apabila kita dapat menyelesaikan segala-galanya dengan kemampuan kita, kita tidak pernah mencari Yesus dan juga tidak menyatakan cinta kita kepada Yesus Kristus. Jadi, bagaimanakah kita boleh sentiasa menyatakan kasih kita kepada Yesus Kristus dengan sentiasa meminta pertolongan Yesus melalui batasan rohani kita? Bagaimanakah kita boleh mengakui keterbatasan kita bergantung kepada Yesus untuk segala-galanya dan hanya mengasihi Yesus Kristus? Malahan murid-murid yang mengikut Yesus Kristus setiap kali lihat kemampuan mereka sukar, Tuhan sentiasa datang dan menolong mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-murid untuk kali ketiga, menghiburkan mereka dan memberi mereka kekuatan. Murid-murid telah melihat kebangkitan Yesus sudah 2 kali, tetapi iman mereka terhadap kebangkitan tidak kukuh. Apabila beberapa murid mendengar bahwa Petrus yang adalah seorang nelayan berkata bahwa dia pergi memancing, mereka mengikut dia dan pergi ke Tiberias untuk menangkap ikan. Tetapi walaupun murid-murid yang merupakan bekas nelayan, mereka tidak menangkap seekor ikan pun sepanjang malam. Tetapi pada waktu pagi, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dia berkata, dan mereka mengikut dia dan berparkan jala mereka dan menangkap sejumlah besar ikan. Yesus menunjukkan kasih-Nya sekali lagi semasa sarapan pagi dengan murid-muridnya. Selepas sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi dia mengaku cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dapat kita lihat dalam Injil hari ini, para murid tidak dapat menangkap ikan sepanjang malam. Dan apabila Yesus muncul dan menyuruh mereka melabuhkan jala mereka di sebelah kanan perahu, mereka menangkap 153 ekor ikan. Seperti mereka, apabila kita coba melakukan sesuatu dengan bergantung semata-mata pada kebolehan kita, kita sentiasa
menjadi sia-sia dan tidak pernah membuat apa-apa pencapaian. Setiap orang ingin menunjukkan kekuatan dan kebolehan mereka dan bermega tentangannya. Tetapi terdapat banyak kesukaran untuk mencapai kehendak kita. Dalam arti kata lain, terdapat lebih banyak kesukaran apabila kita coba menyelesaikan semua masalah sendiri tanpa Yesus dalam hidup kita. Walau bagaimanapun, sama seperti para murid melupakan jaring mereka mengikut kata-kata Yesus, jika kita mematuhi dan mengikuti firman Allah daripada kekuatan dan kehendak kita dalam hidup, kita akan menerima kekuatan, keselesaan dan kegembiraan yang lebih besar. Apabila orang di dunia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus sentiasa coba menyelesaikan segala-galanya sendiri dalam segala-galanya, kita orang beriman sentiasa dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan dan bukannya pada kekuatan dan kepercayaan kita, dan kita harus mohon kepada Tuhan untuk menyertai kita dalam semua kehidupan kita dan untuk mengisi kekurangan perkara dengan rahmat. Dan sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus yang telah mengkhianatinya 3 kali, dan 3 kali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus Kristus sentiasa tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan mengampuni Petrus, membawanya kepada pertobatan dan memberinya peranan sebagai gembala. Maka Yesus selalu memberitahu kita, orang yang berdosa, apakah engkau mengasihi aku? Dia sentiasa bertanya sekarang juga. Dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus, Yesus sentiasa mengantar mesej kasih kepada kita macam WhatsApp. Tetapi akan ada banyak contoh di mana kita tidak membalas mesej kasih Yesus. Tapi kita mesti sentiasa bertindak balas kepada mesej kasih Yesus dalam kehidupan seharian kita dan membuat pengakuan iman seperti yang dilakukan oleh Petrus. Sama seperti kita dengan penuh sukacita mempersembahkan kasih dan pengorbanan kepada orang yang kita sayangi dan keluarga, kita harus sentiasa memberikan cinta dan pengorbanan yang menggembirakan kepada Yesus Kristus. Oleh itu, saudara dan saudari, jadi kita mesti bersyukur dan memuji Yesus yang selalu mengasihi dan mengampuni kita. Walaupun ada perkara dalam kehidupan seharian kita yang kita rasa mudah kita lakukan, tetapi kita mesti sentiasa bertindak mengikut firman-Nya. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi orang yang beriman dan kita mesti menjawab Yesus Kristus punya tanya sentiasa.
Pembahasan Zoid Iso Kinoingan. Tama tabakas. Menodo detapan tanah. Dosariagi konumu. Kita. Pembahasan Zoid Iso Tuhan Yesus Kristus. Itanak Pentuison Nanak di Kinoingan. Nanak di Tama Tobogo Sariabi Umur. Kinoingan Mantak Kinoingan. Tanabaw mantak tanabaw, kinengan katukot mantak kinengan katukot. Nanak okon ko binodo, sampi binosi biyang kagitana. Mazadi siro ang sabiyabi, penuntod. Mantok katukot ukun nabi, mantok mozan katukot. Binodo isiro mantak syuga. Mazadi spirito bitua. Nadari pun beri amin. Om nadari. Montok sabat totoko, na kapapag isalik, Kristino ng Diyos ka. Lusog isuro na kapatasan, nobo. Untuk minumak bago, untuk kita daw moto. Yang pagibog tutong upitwa. Pinasabat isro sa syuga. Ang Pinoy ikaw at pangaganan tama. Mikop may bago isro, yung kubang tukay. Musa, simpasi ng patay. Ang kupumalitan daw ay so may kupubuson. Patumbasan so di spirito bitwa. Ituhan yung mananap o koson. Imuzo mantak kitama on kitana. Imyapan kitama on kitana. Kung sambaw on kumpunan. Nagabos mazadi profeta nabi. O tumbasan so iso eklesia tobitua. Catholic on apostolic. Magunzo to iso kosuan. Montok di panyungan dodosun nabi. Mandat-andat so doy ti konkan pinang patay. Itsunduban do kutumbazan kano mokinsian do kinangan itama tadoko do onuan toko no dadisido do krasya do mongintuhdun kozo di Kristus doy kuposton tadoko. Obitotoko no doit disido, impokinsianan nabi totoko, doimpon puno kansanan sisimban no pun totoko na, Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Do osampu nada, o sabia vi ecclesia do Christian, katutuno da di Kristus, o vinon, pantad di kokitanan diyoho, do pisampuvan diho. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Do kapiuman zikay no da, di ko hintan, binakas di Kristus, doed ko posizon nagay. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Dook ito dagay no da i Kristus dahil sa viavi tuhun, kampay no ituhun ngavi di gumaga dagay. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, pakito zikoy dia. Doaw no da kapamadadi dagay, do tudipon, do kotos ngavi do vinon, iti kapag kaangan, do pamagunan dagay. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Doohi izikay no da, damimpagat, damamungo di kaladya nga vidagay, da patitikid tadaw. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kokito zikoy diaw. Sumambayang toko muntok diyoho, isumakit miyampay toluo COVID apodom sisam, damaza da sakaday da putul ngavi, nos ngavi, paganakan pinogbangan ngavi diyoho, doovit na da dait kavasian,
do dumuapus dititimpu do kasusahan. Kanono sumambayang dari Tuhan. Hoy Tuhan, kau kita zekoy dia. Sumambayang takaunogi mentok duhun ngavi it Ukraine. Oy Tuhan Jesus, magogawit na katanangan om pibabasan, miyampay katangapan om kapadulian, humad jikay day diyaw, mentok na pisangadan, imaso antakan it Ukraine. Makinsiyan jikay diyaw, tapoto doon uda, kapimangan om kumbakan diti, umagawit na pisangadan diti, do apupusan miyampay adang, om kau mohigan do savya vituhun do kondun, iaiso hasa, id Ukraine om Russia. Kanono sumambayang dari Tuhan. Hoy Tuhan, kau kita zekoy dia. Kanono mikot ti Sangti Maria tina do toko, mokianu do sido do menampung do toko, kuma ditanak do sido, ituhan do toko, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno pada grasya, miyampay diyaw ikinoyngan. Obitua ko itanga dosa diabitondu, obitua ituba dikinanu ni Jesus. Sancti Maria, tina ikinoyngan. Pokinsianay sikoy, tuhun ngabi mamimidoso. Dababay no, untuk jam kapatazon sa. Hoy Ama, pinatang no dagay tanang no, do mamahbang do pinon tutubong diti. So kudungo zekoy no do magambit di titiyo disido om do popohombos di doy tobokon. Maza di Kristus Tuhan za. Bangsa Nabi
Also kuno oi Tuhan kinengan to sabi binangun tumaza do kopusian non doktoy mo zikoy tihing anggu takun zadiao tubadi kubas anggu kelaza to hongon nabi to tinau tuhun tumati mai iti tinamon dok posundubanan za. Iman sambayang o ito pinay nabi, do gupkan ko Diyos nabi, otoy mundo da do iti kiningan itama tabakas. Toimo oy Tuhan semembayang zekoy itititang nabidi eklesiano tonsiko tun nakapanak ko dosido dosaba montok inka konsekan takazo panang ponogido ititinan nabi obiton za omiba noda dotubadi kasnangan pointi hombos maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miyampai Diyos. Poin sabat o ginabon nabi Diyos. Kano manak to kuponong kutuharan nabi, doy ti Tuhan kinangan totoko. Toto topo to kutunoom o tuit iti, kalazazam o kupumasan za, to'y sabi abi timpu, to mga zodiaw oy Tuhan na ititi timpu, o nga hip to sabi bi to panpantuk po ko zo bago tiyaw. Ontok i Kristus i kapasan za nakapabak. Aw insan tumot istido, to papatak daw sondi, montok dagay na bongombong hik dagay aw kototot mokinsian. To sabat za otoin tumbangan no isido noy hubog pinuhubog i aw nodi apapatay po itinanak kambing biribiri nokot do insan imama masi sohi hinay aiso kapuson itinopogi noy nguban miyampay kandasan do paska podidikip na podidikip tuhun do umonsiko kozo itkazan no omi pokwasan nabi ponsyuga biyampay tinimungan nabi don tasap humozo songobian ti hozo kapazan aw miho opupusan do kapangtugan no tomaso mga zo zikoy. Oto po obitua ko oy Tuhan, ito beto sabiabi di Tuhan Yesus Kristus za. Untuk ditimpu, to niman potobos isido, naska kozo tos minuang doikon dasan daw. Pinagano isido don loti minanak to kuponong kutuharan nabi,
pinangakip ti, pinapatak ti doit ti mokikian nabi tao, mos bos. Ono iti sabi ko, pangakon no diti, tuiti no itinan ko, ipatakon may montok Diyos. Itlahan miyagadi onton no pong imakam misasodop, nano disido isasaban, o minsan podo minanak do kupodong kutuhanan nabi, pinatak disido idoit ti mokikian nabi daw, mos bos. Ono iti sabi ko, Panginoon no mandak diti, tuiti no isasaban di zaku, izati patos kababago aiso kapupuson, ipatungom may montok Diyos, montok no gumo, montok ti kapahingan dodos nabi, maay no ititi, doit kan daman dogo. Ikatapatan tahom latito kotumbazan. Itinopogi tumaso zikoy mamaramay ti kandaman ti kinapatason kinotungagan daw. Patakon zadyaw oy Tuhan, iloti do kuposon misasaban do kupumusdan. Mana do kupodong kutuharan nabi, do nikitan zikoy diyaw, do kapatan doit dumbangan no, monopuan doit diyaw. O do kozo izkoy do sumambayang, magi do ti tinan zati Kristus o timong zikoy noda doit iso mazadi Espiritu bitwa. Ondomo oy Tuhan in eklesiano pointokop it pototongkop di pumugunan. Obito no Diyosido doit ti kupunuan do tohot sakatay sungobiam Fray Francis Pope takay John Bishop takay sabiabi ti Father Nabi. Ondomo nogi ito pinay nabi dakay, inongokodok iti, kansanan di kutungagan, sabi-abi napatay it kusyano, toy mo no izoho, doy ti ninabaw do bos no, kusyanay dakay sabi-abi sumambayang zikoy, dumyampay di hanghangay tobito Mary, kinadukinayngan, Santi Joseph Sabodosido, miyampay di apostol tongo pitwa, sabiabi isanti, inokopopon siko, diyaw ipo pus di umulan nabi, gano zikoy no dadi koposyan, to dumadi do sompi tumungkus, nabi doy koposton salajon, mga zo mamantok diyaw, mazadi tanang no, Jesus Christus. Mazay disido, yampay disido, mitihisido. Oy kinuingan tamatabakas, iti kopisan di Espiritu tobitwa. Sabi-abi kodong kubangtugan, kapatangan na diyaw no. Montok so hihinay, ay so kopupuson. To'y tipo no, mi mamamasi, naung maza do kupungaan poing kinuingan, katamazikoy do mobos.
tagadagan tokopongingon isonto masa umabandagan Om kada sikuyobito Nagwito Satan Napagabasiko No Bandakala Pagkabas zikoy oy Tuhan semembayang zikoy tumanta podedikit talat Potohon no domanak to pibabasan itadaon nabitagay Tumbazati sakadai do kusyanu Poingkabas zikoy noda Tumoy mo domantak tos On point tampasi mantak sabi kusan kinabong Tumaso zikoy poingatat Di kansanan tuwituahan Om di koki koi katan di mamamasiza Jesus Kristus. Pemerintahan di kuasa kepentingan Oi Tuhan Yesus Kristus, iminabos noi ti apostol nabinu, pibabasan timpon ng kudioso, pibabasan kutakun kudioso. Kada intong doi tos san ti Tuhan biampay Dioso tomoy mo. Kano magitaktak ti tanda to pibabasan. Intangay tomba di kinungan, intangay isido idmongidu, tidos nabi di pumukunan, obitua noy sondop oho doy di makan misasodop di tomba.
Surino
Kano sembahyang. Intong biyampay inuhot kobosyan, doy tuhon nabinu, oy Tuhan, o panang no sembahyang zikoy, to sondok di no konseko, kodo mongi bago mazado misterum nabi, selajukano no da iton sidyoho, di kobong tugan au obontung, doy di kinotungagan, mazadi Kristus Tuhan za. Ikaw pada namot, tabinay kong abidet Kristus, do makinungaw do pipio iti kapayhan. Kopyendot do tadaw buru, teko tadaw do pakakalaja, mnogi kelemazan do Hari Raya Idul Fitri, pentutub upis mission do 2 hari bulan 3 4 hari bulan Mei. Tidak penga teraw kaiso koduvo katohu. Jadi okabago office iti do untuk tadaw kahimo teko 5 hari bulan tadaw da kapat. Membentukan teko renungan bagi ICM lantikan baru dan sedang melayani di paroki Pinampang. Kanjulo pembentukan teko renungan di do untuk tu do bulan Mei tadaw ko namiti itu mimpun do jam kabahu gisom do kopodom duvo do tangadaw do dayo id PPC Hall Pinampang. Jadi hono po commissioning teko pengutusan nga mentok diho ACM ilantikan baru nga 8 hari bulan buhan kahimo maza do id misa tabitwa itu mimpun do jam kahimo do misedop do tadaw minggu. Program lawatan ACMI Keuskupan Agung Kota Kinabalu bersama para migran Paroki Saint Michael Pinampang. Program anjuran bersama KPMP Saint Michael dan ACMI Keuskupan Agung KK. Ini akan diadakan pada 8 hari bulan 5 yaitu Ahad bertempat di St. Jude Limbanak yang bermula pada jam 1 petang hingga 4 petang. Program health screening untuk ibu bapa dan kanak-kanak para migran, pembahagian pelitup muka dan tes kit percuma kepada keluarga para migran. Staff Mission Outreach. Ini akan diadakan di Sinalesus Limanak pada 15 hari bulan Ahad ini, yaitu 15 bulan Mei. Misa atas talian jam 8 AM setiap Ahad dalam bahasa Kadazan, dan seperti yang diadakan drive-thru akan diadakan pada jam 12 hingga 12.30 PM. Jadi hingga kano pipi kapayhan kita kapayhan ngabiditi dadayo website paroki datoko kano sogan ning kakat mentok sembayang do senod. Sembahyang bontok sinod. Pingkakat sikoy O Espiritu tobitwa. Tumimung miso itnano. Izyano ikano lunukarundakay. Doisono kinabalsa. Pamino. Yaw sikoy nakakandit musti magunsa. Tukay sikoy do kumusadi. Mungkang sikoy omidos. Pada sikoy okosos obingama. Pada okosos okoson amin obitagay. Toy lahan di awal toy di sandi makakambong pemahan. Ipisan takay yugyo sikoy diaw.
Oi dokano sekoy manao sulungan. Azan Yesus selaju. Omaukan saum mantak tindakan ketepatan. Om penuhi petunut. Sabiabi di pokion lanza diau. Imasok kumalaza isabiabi tempat. Om timpu. Itik isan di tanah om mintana. I Tuhan miampai Dios ditukuko no bontok di palakat. Ikinoingan imaza di kinutungagan di tanak tontoy son nanak daw. Don siko do papatak toy Dios di tak do kopono pusan ondo kokombizan manang noda Dios do kandasan mazado palakat daw. Isido idisay to kalaza, koponubusan do nakutoy mo ko ditak do kakapasan ay so kapuson, mamadadi no da Diyos do tumungkus do'y tungkus selazur. Om Izios inokotungak no biyampay de Kristus ikopaswan, mazado kotumbazan, mazado mamamasi kalalahano, totopotoy titi tana, kosampuno da biyampay disido, iti tana, uhiyon do syuga. Omi balakati kinoingan tabakas gozo, itama, omi tanak, omi spirito bitua, sumondom no da doy Dios, om tumimpon biyampay Dios, sohi hinay. Amen. Pobuzuay no nopongo noy misa.